ya butiang pelungguh deng kanggo terlepas satelu Besatelu tepak pertama arak teparan aran usul, kedua arak teparan aran fikih, dan sakatelun arak teparan aran tasawuf. Mbe kenen usul niki berembe tetengering sadu percaya jok Allah Ta'ala. Berarti cara awal agama, awal agama niki adalah ma'rifatullah, adi tengiring ketahuan sai sembah. Lamun dek ketahuan sai sembah berarti dek nesah la yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Dek nesah pegawaian ibadah tiang pelungguh lamun dek ketahuan sai sabut sembah. Bersama syiarkan agama Allah agar hidup semakin berkah. Dengan semangat kita teruskan perjuangan Rasulullah agar kelak mendapatkan syafaatnya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم anfusuhum ulaika humul fasiqun. Sadaqallahul azim. Yang kita sama-sama ta'zimi, muliakan, hormati Dani Al-Mukarram Tuan Guru Haji Baitul Hadi MPDI. Mudah-mudahan beliau tican tetap sehat walafiat sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Tetenda mudah-mudahan terpanjangan umur, tambah rezeki sehalal sabarakah sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya kita sama-sama ta'zimi, muliakan, hormati Adinda Ustaz Turmuzi SPDI. Kita doakan beliau juga mudah-mudahan beliau tetap tican sehat walafiat, panjang umur, dan tenah mudah-mudahan tembur rezeki sehalal sabarakah, terjauh dari segala macam bala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pengelinsir, para asatis, nini, mami, tua sai, adik kakak yang berbahagia. Yang kami hormati pula Bapak YouTuber niki dua niki nggih. Arak Bapak YouTuber Tuan Riwa niki nggih. Tetendah siar NTB. Lamun tekayun boya Malik pengajian sesampun sampai alik niki deboya ale YouTube nggih harap masih. Lamun tekayun boya ale YouTuber siar NTB usi atau Tuan Riwa muncul selapu Tuan Guru niki nggih. Mudah-mudahan beliau tetap dicang sehat walafiat, napi pun hajat beliau mudah-mudahan tekabulan si Allah Subhanahu wa taala. Niki salah sopuk cara siar agama Islam. Mudah-mudahan beliau tetap istiqomah. Amin ya rabbal alamin.
Singkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sepertama-tama tengiring awali pengiringan tiang pelungguh sasemangkinan niki. Dawak tesarang-sarang aturan puji syukur juluk tipada sida Allah Subhanahu wa taala. Samasih reda kayun Allah taala sampai jelu detik mangkin niki. Nabi terteredaang si Allah Ta'ala masih bercunduk berdait di tempat sak mulia. Dait sak kejang ke laluk sak berkumpul niki mudah-mudahan ya jalan tengiring teredak si Allah Ta'ala. Kandan Nabi bertengiring kumpul di tahun niki pertama tengiring ngecas iman. Nabi jama bini tengiring ngecas iman. Searen iman niki yang kus Yazid yang kus. Nabi bahasa tiang pelungguh Yazid yang kus Yazid. Ini berkurang, ini berombok. Ini Nabi jama bini. Ini berkurang, ini berombok. Wah kurang, wah berom. Ini luian kurang si berombok. Nabi si tanda terluian kurang kadang-kadang si berombok. Makin niki semakin terlemah gawe ibadah. Semakin terlupa jok Allah Ta'ala, semakin tabot ingat Allah Ta'ala. Padahal tiang pelungguh selalu ingat si Allah Ta'ala di tuah tadi adik. Dalam kondisi Nabi pun tiang pelungguh selalu ingat si Allah Ta'ala. Timak jandek sembahyang tetap ingat masih nggih. Timak jandek puasa masih tetap ingat. Lagu tiang pelungguh sampunan sak lupa gamak desida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi balasan tiang pelungguh sak lamu tergirang lupa jok Allah Ta'ala. Wa man a'rada an zikri. Saya berpaling, saya lupa, saya ndek girang ingat Allah Ta'ala. Fa inna lahu ma'isan daka. Ente binglik dalam irup ni ke dalam keadaan sempit. Maka sila lambut tersempit, tatiangan lamun sempit, rezeki lamun sempit, perasaan berarti ia tanda terlupa Allah. Lupa Allah. Kasilah lamun terkuat ingat-ingat wasi nenek Nabi pun kebutuhan tiang. Lagu Malik Allah Ta'ala wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isan daka. Saya kerang ingat Allah Ta'ala atau ndek cara ingat Allah Ta'ala fa inna lahu ma'isan daka entebing pengirupan sak sempit. Apa bahasa tiang pelungguh kirupan sempit? Gamak makan semeni lalu tenebing kirup si nenek ni. Aku doang harap paling sengsara niru bahasa. Dengan tebing menu meni baku makan sandin ini tebing rasa meni. Pugiran sab bahasa kenapa tu sagedak lalu nenek seni jokaku isi. Padahal dek nuah gad lagu kembik bertebing perasaan marak nika tiang pelungguh karena tiang pelungguh kirang terlupa jok Allah Ta'ala. Kirang tengeluh aku seni maka semni lalu. Andin tebing kurang rezeki, andin tebing kurang napi jak jua. Aku seni ni ya wah terbaik tebing si nenek basen. Karena kembik lamun keluian tengke tebing lamun saya mewahan lalu tengke tebing. Berarti aku senin jari dengan maka sila Nabi pun satabing si Allah Ta'ala arah hikmah arah manfaat. Lagu ingat lagu lamun terlupa marasa baru fa inna lahu ma'isan daqa. Dan endah manusia niki entebing kesempitan ni wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bundik ne tebing kesempitan doang lema etekican buta si nenek toleh akhirat.
Tekican buta. Kayun de buta lemah ibu tu akhirat. Kayun kasilah sampunan saya lupa jok nenek. Lamun terbuta le akhirat niki berarti tiap pelungguh de tahu lemak serminan batur kanti. Makin doang le dunia buta berembe kesakit nggih. Bulemak berbagai macam nikmat Allah Taala, berbagai macam pandangan seindah-indah bu ia tu terjadi buta je. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan sila tesak melinggih melungguh Nabi pun bentuk cara terzikir dawak. Ndek seranah tiang pelungguh niki ucap la ilaha illallah. Nabi pun bentuk tiang pelungguh perbuatan sak menyebab tiang pelungguh rida Allah Ta'ala. Tesak ngaji niki termasuk zikir sila. Tesak gawe ibadah sembahyang zikir puasa zikir ya teringat Allah Ta'ala. Lamun tiang pelungguh lupa jari jok Allah Ta'ala berarti ya setekican sempit itu. Budeme dua tekican buta si Allah Ta'ala lemak Nabi bahasa tiang pelungguh tu Allah Ta'ala qala Rabbi. Qala Rabbi nenek kaji bahasa lemak. Bani tentang nenek tu lemak tekican buta si nenek. Lima hasartani wa qad kunta basiran. Kembek bu sejarian aku seni buta lain de kuah buta. Ya bahasa lain le dunia de kuah bekadu kaca mana wisi. De kuah kadu kaca tetap sande kuah baik kadu kaca mana katu kaca mata. Si pedas penyermina tahu dengan bih pedaskannya. Bu maka nane ule-ule jok pelungguh de kaji nenek kaji maka ikican ke buta nane ni. Dek tahu kita napi napi. Sila le dunia doa tetap buta sila berbeda kesakit. Saru dua penyerminan lalu terlalu apa jok dokter spesialis perik. Kaya pun tahu nikmat nenek wasa terjadi sakit doa nggih. Lamut masih sehat jangan lupa. Lamut bah tekican sakit mele sehat. Berembe-rembe pira-pira kos di makja terjualan bangkat pokok sehat isi nggih si wayang kes mahan sar sehat. Ara sembih bejuan bangkat tiap tatian pokok sehat isi. Nur si mahan saran sehat. Angka sila mumpung sak masih tekican sehat si Allah Taala mungkin niki termanfaatan nggih termanfaat sebaik-baik mungkin karena kembek kari sekadi dan bina karing foto doang tahu tiang pelungguh nggih karing foto munwah foto tahu je karing te polak wasila nggih ya bulamun bahasa Nabi lamun wah umur tak atas 40 jarak 2 tahun naik. Pertama le gumi, kedua le kubur. Wah naik satu itu le kubur wah tahu nggih. Karing tiantih jeluk angin pirah ke jagat tu terbaik sila nggih. Lagu ingat pira-pira tak tega dengan umur. Pira-pira tu terbaik umur sida-sida Allah Taala. Yang penting tiang pelungguh niki wasaksi siap pandai jama bini pelungguh pira tu siap menuh murkur tanda kena dek siap doa kereng lema arun terbaik umur si nenek masih det siap pira te siap menuh lema kayu tekari 100 tahun umur belo lalu lelah tenggih donga waras, donga adab, donga tekap belo lalu repot keluarga. Angka makin mone sesampun liwat temes sebulan dua sakit buah bija jarit mulai kena dimpu puas. Bu Malik te sampai 3-4 tahun ne sakit janggih tepian dua kamar tekolok si bijet latong kloset. Te bedok piange kamar mah
Dia sak molah nai tadi ade. Bare terboyak wah sawaya berkelor. Sakit jaga dek mudah-mudahan nggih. Dia pelungguh nunas jog Allah Taala. Mudah-mudahan terpanjangan umur budaya tindah mudah-mudahan sak murat ninggal dunia. Amin ya rabbal. Dendek belo-belo lalu jangan sesujud, jangan tuntut ilmu, kenyang ke lalu sesembayang, yang ke lalu segawe kebagusan. Ya wasilah ya tu tengiring terbaik umur. Karena kembali morning sabaru belo lalu jari penyusah. Kadang tetap panjang penyu nggih. Penyu doanganya. Penyu alias penyusah. Na demet wah marak niki lemak bani tengkar Allah Ta'ala qala rabbi lima hasartani wa qad kunta basiran. Nenek kaji bulai si kebedasik nyerminan pedasik ko gita pedasik nyeriuk bunane maka tiba-tiba dek cara pergi kita. Nabi basin Allah Ta'ala jawab yang pelungguh qala kazalika ayatuna. Oh sida senuk laik lek dunia macam terpedatangamu tanda-tanda tanda ingat jok aku abeng musurup muzikir surup sembayang surup tuntut ilmu punane panasitaha bu iya tau kelupaan ya tau lu wa kazalikal yauma tunsa bunane le jelonik doang tok kepada beng mugamba abram balasan ke beng mo de cara nyerio ke beng marak siden de cara tahu apa-apa tetap petang penggita kasila arak telu penyebaran arak telu tok tekican buta lemak si nenek dagu saya tekican buta arak satekican buta no pertama manusia sandek cara girang jawab abah. Saya dek girang jawab bang Malik Nabi tekican buta telu tahu. Telu tahu. Pertama betul tekican buta gedok si nenek. Pertama tatkala tiap pelungguh sakaratul maut. Tekembek si nenek tu waktu sakaratul maut tiap pelungguh ketimak jatuntun si mulakin sakana la ilaha illallah di cara dengar sepi pendengar sepi pendeng berembe-rembe tertuntun berembe-rembe terbarak lamun tiap pelungguh di cara gerang marak dan jawab bang tekican tekedoh tekican tegad dai tendah de cara nyeri sai sida unit sai sida aku ni anak ke unit lagak menunde tanda balik doang paradit le tengah segara tau tendih le balik ni te tau paradit nyodok balik le balik dengar ya sama ni dengan laik ke pusat serembah padahal le balik tau mele ule lek balik tahu melek ulek. Waalaikumsalam. Pintar. Desa kedua ambil tahu tekican dek dengar dek nyerio tatkala tiap pelungguh lek dalam kubur. Ketika tiap pelungguh terketua si malaikat mungkar nakir marrabbuka. Saya nenek dek cara pirangan dek cara serio. Dek saketelumbe tau tiang pelungguh tatkala lemak le jelo kiamat yang ke tempuh pengadilan si Allah Taala dek cara dengah dek cara serio bingung tiang pelungguh niki. Akasila mudah-mudahan sadendek tekican jari dengan bingung dek dendek tekican jari dengan sak lupa tok tersida Allah Subhanahu wa taala. Morning sabaru lamun tekerang lupa jog Allah Ta'ala. Pertama napi tebing kehidupan tersempit. Desa kedua lemak etekican buta le akhirat. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Berdawak juluk tersarang-sarang
bersyukur di hadapan Sida Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Sakedua kali dawak juru tersarang-sarang aturang salawat serta salam di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiang pelungguh niki ada sataku jari umat budaya tindah mudah-mudahan temau syafaat. Angka lemak tiang pelungguh selapu manusia butuh syafaat. Sampai-sampai Nabi selain Nabi tiang pelungguh yakni Nabi Muhammad tuna syafaat. Angka lemak arak Nabi selain niki lente tuna syafaat. Ya butuh wajib wikan Nabi selain. Arak sandi apal Nabi seselai arak berumbi tertending syafaat lemah datang jok Nabi Adam di nerima masih lagu enggak senerima adalah Nabi tiang pelungguh yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembe bunde bani ngebing syafaat Nabi Adam ojok tiang pelungguh. Padahal dia Nabi Adam adalah Abu Jasadi, Abu Jasadi, bapa dari segala jasad. Ya pusat nampak niki. Sak nampak niki bapa tiang pelungguh adalah Nabi Adam. Kembe bundem bani nyapaat Nabi Adam sisa ndem bani nia gara-gara wah gawe dosa arak sekik Nabi Adam. Apa gawe dosa Nabi Adam? Wah kelor buah khuldi. Buah khuldi. Ka iya buah khuldi ni ke ya jari dosa nia sakwah kelor buah khuldi lek syurga. Lagu untung kelor buah khuldi Nabi Adam mendah timak ja berdosa nggih. Lamun dek narak dek nuah kelor buah khuldi Nabi Adam ja dek narak tu dia bertegal jamaah laki nggih lek gunung kembar. Lagu untung deh. Untung. Andin dek kelor bahul di si Nabi Adam jande narak gunung kembar ni ke nggih lagu arah hikmah. Nah lagu jamaah bini endah Nabi sinta balasnya Siti Hawa ya bu getak kayu niki ya jari head setiap bulan. Ya bulan. Menu doang Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Pira kengonek perjalanan tending syafaat lema oleh Nabi Adam sampai Nabi Idris perjalanan selai tahun niki. Perjalanan selai berembing kengonek perjalanan selai tahun niki jamaah bini nggih. Ku makin doang lampak sejeluh wah petuk embok. Makin doang lampak-lampak cok bangkat wah ngangkut. Malik perjalanan selaita lagu mudah-mudahan sila berkat sengiring ngaji lek tahun niki mudah-mudahan ya jalan tengiring mau syafaat oleh baginda Nabi tiang pelungguh yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budawak makin niki tersarang-sarang bau selawat di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya jalan terjadi wasilah, ya jari perantaran tiang pelungguh daripada sida Allah Ta'ala. Nabi ja pekayunat, Nabi ja hajat, Nabi ja kemelik tiang pelungguh. Mudah-mudahan lek jelo makin niki ya jalan tersampaian sida-sida Allah Ta'ala nggih. Amin ya rabbal. Salatullah salamullah Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Habibillah Da'asalam Bismillah Wa bilhadi Rasulillah Tawassalna Bismillah Wa bilhadi Rasulillah
مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله كل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Hadirin para jamaah rahimakumullah, saninten man mulai matur muqaddimah pengajian. Mengenai masalah pengajian sak tetap lek tau niki sak jelo Ahad. InsyaAllah Ahad saya datang tengereng tahadiri isi akhinal kuram Al-Ustaz lalu Sulhan saniki le Sunda nggih. Bega ngonek tetuah ngering bedait. Mudah-mudahan beliau tetap tijan kesehatan walafiat sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Ada sengering bercunduk bedait le tau niki tapaijan ilmu, mudah-mudahan ilmu sak tapaijan tiang pelungguh tekijan barakah si Allah taala. Mudah-mudahan ia jalan tengering tereda si Allah taala, amin ya rabbal alamin. Sakadua mengenai masalah sumbangan tiang pelungguh satama uwi jelo Ahad, alhamdulillah mau tarak 617 nggih. Ya tama sumbangan tiang pelungguh ya sak terperembu sekedik-kedik niki nggih. Mudah-mudahan sak aru arak tegawi niki terbuat jeding sawi lagu deman arak tukang temakin niki nggih sibuk-sibuk dengan ruahkanya, dengan ruahka. Selanjut niki dawak tengereng bawas beberapa bacaan suratul Fatihah tenunas tiba Allah taala. Mudah-mudahan dia pelungguh tijan tetap sehat walafiat, panjang umur nenten neman nikah juluk. Dawak tengereng bawas aparan berselawat atau bertawasul tiba baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syu'lillahi lahumul Fatihah. Summa ila abaina wa li ummahatina wa li ajdatina wa li jaddatina wa li ustazina wa li qarabatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat lahum al Fatihah.
Bacaan Fatihah seselanjut Tengiring doa Pangeran tiang pelungguh ina amat tiang pelungguh baik sajalan bini ataupun sajalan laki, baik sesampun ninggal dunia ataupun masih ngadak sesampun ninggal dunia. Mudah-mudahan selapu-lapu nike tekican ninggal dalam keadaan husnul khatimah, diterima segala run amal ibadah, kejarian kubur jari taman-taman syurga. Dengan tuak sama singadak, mudah-mudahan selapu-lapu nike tekican tetap sehat walafiat, panjang umur, tembur rezeki sehalal sabarakah, dijauh alih segala macam balak penyakit. Udah tindah mudah-mudahan tekican ninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bertengiring doa para alim ulama, para tuan guru, para ustaz, para ulia minal masyarik wa ilal magharib. Lahum al-Fatihah. Bacaan Fatihah seselanjut dengiring doa tiba jamaah sesampun tamak sumbangan letau niki, baik berupa keping, berupa tenaga, berupa doa, berupa napi pun bentuk nikah. Mudah-mudahan terganti insya-Allah taala selebih solah, selebih bagus, selebih mulia. Udah tindah mudah-mudahan tekican tetap sehat walafiat, panjang umur, temurah rezeki sehalal sabarakah, dijauh alik segala macam balak penyakit. Tindah berhajat tatun datang tipa keluarga sesampun meninggal dunia, baik keluarga langan nina ataupun keluarga langan mama, baik dengan tuak sesampun meninggal dunia. Mudah-mudahan selapu-lapu niga keluarga sesampun meninggal tican meninggal dalam keadaan husnul khatimah, diterima segala run amal ibadah, jarian kubur jari taman-taman syurga. Keluarga sama sirup mudah-mudahan selapu-lapu keluarga nikah tekican jari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tekican tetap sehat walafiat, panjang umur, temur rezeki sehalal sabarakah, dijauh alih segala macam balak penyakit. Saniatang tipa keluarga setekican sungkan atau sakit, mudah-mudahan keluarga selapu niki tekican arus sehat, tekican sabar menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bacaan Fatihah terakhir. Ternyata tipa selapu sehadir mangkin niki, mudah-mudahan selapu niki tekican panjang umur, sehat walafiat, temurah rezeki sehalal sabarakah, dijauh alih segala macam balak penyakit, dan tindah nabi pun hajat cita-cita tiang pelungguh, mudah-mudahan terkabulan si Allah Subhanahu wa taala. Udah tindah mudah-mudahan tekican nikmat gawe ibadah, tekican nikmat tuntut ilmu, tekican endah selalu diberikan hidayah oleh dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bertengiring doa endah calon jamaah haji saya berangkat tahun mangkin niki, jatau mudah-mudahan selapu-lapu calon jamaah haji niki tekican tetap sehat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan temurah rezeki sehalal sabarakah, kusampunan baik arak kendalin egawe ibadah haji, selamat lalu selamat datang, ku mau haji sak mabrur, sak makbul, sak terterima sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Budaya tindah tiang pelungguh mudah-mudahan searu sampai jok tanah suci Mekah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Hadirin para jamaah rahimakumullah. Mungkin niki lanjutan pembahasan pengajian sak sampun liwat. Masih tingkat jamaah bini. Napi pembahasan duit ahad sak julun. Arak 5 pegawaian sai-sai gawe sak 5 niki entekican bahagia dunia dan tekican bahagia akhir. Sampun tamalan sampah duit karing 2 ndek emak niki nggih. Sampun tamalan. Napi sa pertama duit jamah bini lupa di jamah bini nggih. Ya, wah mungkin niki wah ibarat yang pelungguh nulis dia bawa naik nggih. Mudah lek nulis dia bawa naik je telang langsung. Lagu mudah-mudahan seteki jam barakah nggih si nenek. Sa pertama nui lamun tengiring amalan sak 6 macam niki tekican atau tekican bahagia dunia akhirat. Mbe dengan sabahagia cemoh senang lek dalam irup niki. Nabi pun perjalanan sabutecan si nenek tetap syukur. Tetap syukur. Tekican penyusah alhamdulillah. Lagu kadang ini sandik sadar ngi sifat manusia rent. Ini sak lupa sampai ditinggal tedik. Ditinggal Tendek sampai lupa dik doang nggih jamaah bini. Lagu Malik Nabi tiang pelungguh trekking kirang lupa diri. Beta trekking lupa diri. Annasun yamun izama tatambihun Malik Nabi. Manusia tiang pelungguh niki tekican tindo. Tekican tepirem teparan tepirem. Pira tot ngasa iza mata tambihun ketika tiang pelungguh di dalam kuburia tot ingat diri. Astagfirullahalazim mati kare. Mati kah? Arak marak niki? Arak. Astagfirullah ingat. Astagfirullahalazim kubur rental. Saya sataparan lupa niki. Satapara lupa sida-sida Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sak lupa de cara ingat Allah taala. Perempuan tengiring tetap suruh ingat si nenek. Lamun lupa nenek tersuruh ingat. Wa iza nasitani lamun lupa ingat Allah taala. Akad yang pelungguh suruh ingat tetap ingat. Tetap ingat. Sila lamun tengiring memotor dah mut lupa pelanggaran tak pendek. Sekarang kembali buat pelanggaran lupa. Lamun tiang pelungguh belete ya buat dengan toak laik berbahasa ingat kita ingat kita. Napi maksudnya ingat yang ke lalu belete dendek bareh lamun terlupa berarti ya but terteri ya butlah denarak dengan belanggaran mun ingat darat dengan terik lamun ingat kembe pun terik karena lupa. Nah lagu Malik basan ulama sabepasengan Abdullah bin Ahmad bin Al-As bahwa lamun temele tiang pelungguh bahagia dunia wal akhirah ada tengiring amalan sak 5 macam. Pertama duit Nabi jamaah bini. Nabi pertama awaluha ayyazkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Adin tengiring tetap ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tiling-iling tetap nggih tetap terbaca. Lamun tengiring selesai sembahyang jamaah bini tetap zikir. Tetap ndek jangiring zikir mana-mana istighfar nggih. Dendek sedengan Allahumma antas salam bupelingih lantas jalan nggih. Pelain terarah temen tengkah. Bela
lagu ya setiap pelunggu ngih repot tadi uli repot tereng je lamu tendek ngiring sempatan dirit bupiran je enggak do tendek repot tiap pelunggu wasak ninggal dunia lek kubur doa masih repot napi si terepot pekenuanan malaikat mungkar nakir tetap dekat Tuhan ndek dait merebuka tempuk menu doang sampai pira sampai jelo kiamat sampai jelo akasila ia butiang pelungguh lamun tekatuan pertama adalah tentang tauhidan tentang tauhid napi kena tauhid lamun bahasa yang pelungguh niki berembe tentengiring esang Allah Ta'ala tauhidan Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala nu la syarikalah dek narak kancem pada si wayan Allah Ta'ala niki narak kancem pada laisa kamislihi syai'un dek narak kancem pada sesuatu tercipta niki kemudian dek laut tercerita le sifat le hamsatul mutun ia isi le dalam kitab hamsatul mutun napisin la ainun wala uzunun wala yadun wala darak kentok, darak penentang, darak naik, darak imam sampunat bebayangan berembembai ruan nenek nu maratimun begelontong sampunat sak maraniki berduin naik, berduin imam, berduin penentang sesuai oleh keadaan atau keadaan Allah Subhanahu wa taala. Lamun pada marat tiap pelungguh berarti nenek senu bersifat bahar Mbe kena sifat baru berarti nenek tahun sede. Butiang pelunggup sifat baru berdoa tawal berdoa tah. Lamun nenek la awwala lahu wa akhiruhu. Ndek berdoa awal, ndek berdoa akhir. Lamun berdoa awal nenek berarti pada dari tiap pelunggup. Pada dari tiap pelunggup. Ya, butiang pelungguh paling juluk keketuan adalah tentang tauhid. Marabbuka saine dendek marak bahasa kanak makin berjorak-jorak saya papu nu papu kuning nenek uni papu saknina kena nenek nggih nah ya butiang pelungguh betuh seteparan aran tauhid. Ya butiang pelungguh deng kanggo terlepas satelu tepak pertama arak teparan aran usul kedua arak teparan aran fikih dan sakatelun arak teparan aran tasawuf mbe kenen usul niki berembe tetengering sadu percaya jok Allah Ta'ala. Berarti cara awal agama awaluddin awal agama niki adalah ma'rifatullah adi tengiring ketahuan sai sembah lamun dek ketahuan sai sembah berarti dek nesah la yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud dek nesah pegawaian ibadah tiang pelungguh lamun dek ketahuan sai sabut